Diyan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه فقد قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mabuga ka mo kaniya, sin sampurna pag mabuga, iban ayaw tuod kamu mikimatay bot malingkan in kamu halom likusan sin agama Islam. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw ini kumawa kita niyo maniyo tiyo patumtum muna paginhawabaran sinako mahuli latun maun kaniyo patumtum sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katu taniyo tungod kahalgaan sin ilmu,
tungod kahalgaan sin panghati ha perkala agama. In ilmu tumtumun nato lando mahalga, labi in halga niya ding sin pag-inom iban pagkaon. Bangin manusia maghajat ha pagkaon iban pag-inom, makatuhalom sin hangkaadlaw ataw akan makaupat, in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu perkala pag-agama, labi in hajat sin manusia ha ilmu di sin pagkaon iban sin pag-inom. Sabin katan sin kignot kahibal nato suway kalagihan aun ilmu panghati ha perkala pag-agama, labi din sin pag-inom iban sin pagkaon, in hajat sin manusia pa ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu perkala pag-agama. Sabab in ilmu amo iniin mahinang nato ilaw bang upama kun mga katigidluman, sabi mo kakitaan in uno-uno na haunahan mo ataw kan hinipaglanggal mo hakatigidluman bang wayroon ilaw doon kay mo. Nabihat to risab in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tungod perkala pag-agama. Di mo kaingatan inyaon marayaw ataw kan mukun, di mo kaingatan inyaon halal iban sin haram, di mo kaingatan inyaon taat iban sin maksiat bang bukun sabab sin ilmu. Dahil hasab biat to mga ummat al-Islam, in ilmu labi in hajat sin manusia pa ilmu din sin pag-inom iban sin pagkaon. In ilmu amin hajat sin manusia ini tumtumun nato hahuling zaman ataw kan hahuling masa ang katundasin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmu ini. Nauno na bahain para sa hansin manusia. Bangsa upama in manusia labi in hajat nila dahing hapag inom iban sin pagkaon, amo pagka ilmu minsan in pagkaon iban sin pag-inom bang igon na sin Allah ta'ala ni para sa hansin manusia. Nabiya din na in ilmu bang angkaton na sin Allah ta'ala. Ahuling masa, ahuling zaman, ang katunda sin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmu habigi jantong sin manusia ataw kan antara sin manusia. Sabab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. معناها نتؤكن إن كبتنgan sinjunjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini law sin nabi inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Sabun nato din Allah subhanahu wa ta'ala di niya tangsuon ataw kan igon in ilmu doon habigi jantong sin manusia. Sabun nato din Allah subhanahu wa ta'ala di niya igon ataw kan lawaon kawaon in ilmu doon habigi jantong sin manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sumagawa igon sin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmu labay hapagtangso sin nyawalihan sin mga ulama. Di tangsuon sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ilmu sin in ilmu habigi jantong sin manusia sa in pagtangso sin ilmu, in pagkawa sin ilmu labay hapagkawa sin nyawalihan sin mga ulama. Sabab yaon
in ilmu kanila. Na in ilmu sin hambuk alim atau kan hambuk guru bang mawapat na atau kan bang mapatay na magad na in ilmu niya un pakubul niya atau kan magad na kaniya magad hapag kalawa sin jasad niya in ilmu niya bang malawa na in jasad niya di hadun niya damikyan sambin ilmu niya malawa bang takita kitaun in ilmu hazaman na to bihaon pa ilmu hazaman na kauna di magsibuk in panghati in tagapanghati hazaman bihaon bang tahi compare pa zaman na kauna malayo in piagbiddaan may tahaw nun in ilmu nila yaon na miyagad pakubul nila miyagad na hapagkalawa sin jasad nila hangkan di magsibu magsusungin masa magtitiyo in ilmu sa mayta magkalawa in kaulamaan magkamatayin mga kaulamaan in ilmu nila o magad na kanila amurain makapindi amuin kahindo nila amuin makapindi amurain kaya panghindo nila amurain kaya pasampay nila adapun in wayruun nila kaya pasampay amuretun ilmu in panghati magad na pakubul nila magad hapagkalawa nila hangkan ayaw kita mainu-inu may ta di magsibu in tagapanghati hazaman bihaun iban sin nakauna hazaman na to bihaun wayroon biakanda Imamul Bukhari wayroon biakanda Imam Muslim wayroon biakanda Imam At-Tirmidhi ang ilmu hadith atau kan wayroon biakanda Imam Al-Albani mag ilmu hadith hazaman na to bihaun wayroon biakanda Syekhul Islam Ibn Taymiyah hapantok ha ilmu hazaman na to bihaun biasin ilmu nila yaun nahawno na sabab in ilmu nila yaun magad na pagkalawa nila miyagad na pagkalawa nila na in kaguruhan in kaulaman hazaman na to bihaun inibang muy na pahadarat sin Allah bang malawa damikyan in ilmu nila magad di sa malawa so in ilmu ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ha pagtangsu sin niya walihan sin mga ulama so babayari in ilmu ha mga kaguruhan ha mga kaulamaan ayaw kita niyo maghaman-haman kaun na to baba wayroon pa yang kat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadi pa ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmu hantara sin manusia sabab bang maubos na malawain mga kaguruhan maubos na mawapatin mga kaguruhan malawa damikyan in ilmu magad kanila hapagkalawa nila hatta idha lam yubqi aliman sambil wayroon na makapin minsan hambok alim hababaw sin dunya ini naunuhin nangun sin manusia bang wayroon na alim kapangaruhan nila wayroon na guru kapangasubuhan nila pagkain na sila nalaw sin nabi hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sambil wayroon na makapin guru wayroon na tagapanghati haparkala pag-agama uninangon sin manusia ittakhadhan nasu ru'usan juhala hinangon na sin manusia in tao awam na kura maguhanan kanila haparkala pag-agama in tao awam amunayaw din pangaruhan sin manusia in tao wayroon na kapangadji amunayaw din pangaruhan sin manusia inta wayroon panghati haparkala pag-agama amunetin pangasubuhan sin manusia tungod hukuman anyari jimajatu wala na tubihaon di na pangasubuhan sin mga tao in tao tagapanghati in asubuhon sin tao awam biya kanila ajimatunin pagyanon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadhan nasu ru'usan juhala hinangun na sin manusia in tao awam na kura
Mag-uhanan kanila parkala pag-agama. Magpituah. Nalawsin nabi, fasu'ilu fa'athtaw bi ghairi ilmi. Naasubuhon na sila in mga tao awam ini. Bang unuin hukuman bihay ni uin parkala pagtuhan, parkala aqida, parkala uno-uno na hukuman mas'ala tungod sin hukuman sin syara. Fa'athtaw bi ghairi ilmi. Na magpitwa na hawayroon panghati. Jumawab na hawayroon panghati ha parkala pag-agama. Fadallu wa adallu. Na nalawng na sila yaon, makapanglawng pa. Ay bimakna nalawng na intao, amin hinang nila nakura yaon, makapanglawng pa. Ay bimakna makapanglawng pa, makapanglamin pa sin kalawungan niya. Sa mga ummat al-Islam, in ilmu, biya na sin nasabot na tukaina, labi in hajat sin manusia, kaniya din sin pag-inom, iban sin pagkaon. Murah-murahan bang mayan in mga ilmu atawakan panghati, atawakan patumtum, sin ako inyat to pagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan murah-murahan bang mayan ini magbumpaat kato taniw. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه فقد قال الله تعالى في كتابه إن الله وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عاسرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.